kabingkiyang kauno man sangwach irayo may man watong kichamay sangach abangkosan ang pukan revelation ng pukan Kaudiahl. Okay, Kaudiahl ira laut riyaw ira chikichikeo lalisu Kaudiahl kosa may bang pukata church ko kayon church ye mwomwohdisohn Episos iman kiyang kichail uya kami ang kakela kachail more nan marainan ranwach makayang follow I live prayer live na weekach last in link ye praising the word the kap nga masanan coach the kap nga kauno tanan na chail kap nga so chorus chailan kaping kimasanan coach are praising the word mabang ya last in link is chuban share mo kanin may sangach song me kauno pulikitin na mong yung no much may man wato cho share may sangach and we yakasana kapakak makapilto tayang wrong and we am an encouragement ng acha more nan miya momotso isu ng bukan revelation okay ibang kasaya cha momotso o tame highlight me chon langan kauno me pakatar lang momotso watch tame kasaya makasampal may bilman relate nga child more ang child so me kasaya momotso ye church where we could call out once kay teken nim sarawiyo okay kay teken building o church ye kom yung ngoy kichama wiya bekaran kauno okay kichama call out once me moitang Christ more arime meneu kiyang kichaka pangkola watak nan revelation tenang Kaudiahl iralaw triyaw ra chikikeo lalisu okay bang watakang kicha anilo kayang why kupurmak man kuponay puksarang pompeo pilkis kasakilaman riya isaw lang arya pilaw yaw ito na book pan lalato to the angel of the church of Episos write these things says he who holds the 7 stars in his right hand who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. Momotsomaw yoma. Okay? Tana, ayosay aral tatongkan. Tamara kumyara kanangama or pilsocha mo itang that you cannot bear those who are evil. Okay? Pilsocha mo itata, tesucha menewang, tesucha pachang, sucha mo itata, rarichek, me coach me bitata tatakan imunchichio. Okay, the evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Okay, rabisangan so lang me techon momotso so lang me socha ya icharkicha mararong re icharkita mararong aprakin test. Okay, tana. And you have tested those who say they are apostles and are not. Okay, mapilme ko tapatakon right kasi ya may Israel apostle, Israel one paron ka, Israel chon tatakan kauno. Rapilkin tesi. Okay, o kintiara tamaran likam. Ari sangay sa ulang me tuwecha rakauchi, sangay sa ulang me mele lang ayawang kauno. So chay charki cha amang ko to cha share kaso sa mayeyi sangren kauno teso kapilichar kiyar. Klang songan aramas chocho te songan aramas chocho yakat katete Mahsen and coach por kipasang neray puksaraw kasaya apo socha melan. Imek chela nani kak chela nutan asa Mahsen and coach asa sang nan Genesis kolalal nan Revelation asa tame po Mahsen and coach mekos kasaya takawewayang kachelun sa kana chel babaw. Unsa kan achel kaun. Okay, arya kichan nasa Mahsen and coach unsak. Okay, kichan wewe ki yakupuran sa machaw. Kichan wewe ki tame esopong ki tame kchasyana na wiya. Tame kchana na wiya nga cha mor pokchan kak pungo wawaiti kiyo asa kupuran na cha baba manach. Okay, melimpak makalangan ng kichamelan.
Arya kachate richar kicha po sompetak chocho me pichi aramas. Okay, liars, antichrist, okay, me false prophet. Okay, me socha melel ki autapa unsak te kupuran coach sangnan masanan coach. They pick and choose. Pilata cha tamera men kamelele sangnan masanan coach ako sucha melel. Okay, aritame wasanta yew sang mapilchon church watch wiya. Okay, inanan sucha kin so kauchi. And so marama sa manggote pata kong rail utan re chok mau ra kin nanchiang rapa ke tesi tiarata ma yeyi melel telikam arwasata na rakin tiarata me apostles kon likam. And you have preserved and have patience rapil kananga ma and have labored for my name's sake and have not become weary. Rapil wiwi atatakan kauno. Okay? Socha resucha pil panki tata resucha pil kaluki la. Nevertheless, I have this against you. Yech may sa punki. Okay? So, lang tama ka sa long rail mo. Kaping pansong kan kores me mau merawiwiya. Okay? Ap mia mea coach me kauna pil sucha kupurki merapil rana nerang kapungalan. Nevertheless, you have left your first. Nevertheless, I have this against you. Yech may sa punggereman that you have left your first love. Okay? Limpakan maso solar. Yech may sa punggereman limpakan maso solar. Okay? Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Man ko memang watong kichamay sangach, memang wiya kaya encouragement niya so magchay wiya kapakap. Okay, ipil wiya ngkoto nga wiya momot, chapiatay ewang kauno. Iyo sang makauno inanan purang pangin kiya himor. Kasampalan kichail kan me asayer kauno, kotong kauno, tekchapil kakwiya papa kauno, solara chalimpakan maso. We mga ikichaw niya papa kauno ni mom. Chakakwiya puko, limpak mele lang kauno, the personal relationship, the intimate relationship, ng pungan ko kauno, solar. Wiwiya tatakan kauno mawiwiyawi. Wak pasang main ko, wiya tatakan kauno, service ang coach, o personal relationship ang coach. Arime imen kakilakakan kichamay sangach. Okay, the message for me, wiya ong ya, kakilakaki ay more, ime pilmang watong kicha, may sangachan kakilakacha more. Tana, kichanana kichan kolula. Kaya man riyay sa repain ay ma pong wiya. And karachi kikich panay kasampalan repent. Kasi yang kich tuan repent, a change of direction. Okay? Chasuchakak 90 degrees. Chasuchakak 360 degrees. Mawewe ki 90 degrees apan yata no halfway. Halfway wewe ki yachi ngoy ken kapakap mo itang karay sa more. Okay? Aplelewain so may pili charki yan yung mamor ki miminang waranga po 90 degrees mo. Ay more koto o lelain sa wayo manang waranga. Yachingoy uyatar mamor ki kauno miyan so nay ewang coach, miyan so nay patak, miyan so nay kula sarawi. Miyan so na yang service ang coach, pilmiyan so na entertain the world. Saik so pa isang kauno hunsak. Change of direction, the 180 degrees ma chay kung galaprong ta coach repent. Mayay makalyalo ko lang north, tamsay ko lang north, akapang wakita ko la south. Okay? Kapang pur ni melal. So pa isang turn around utan supay la na new direction. Ari imay man watong kichamay sangach. Okay? Magchasuchapan repent, chasuchapan kolula, utani
kasampalang kicamain ko. Ipakisang na nachamong yung insak kicawatong kauno achamorun sa ko kalula. Dami kasampal kikicang kalula makcha suchupang kalula kcha miminan deep entertain mimi chanan deep makchawya pain tipan the flesh, okay, the lust, desire kan may kanan kumakaitang kupuran coach. Mamor ki cha mor me kan kainsin suwatila kauno. Makchasa siya pa so pa isang tana, I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Main ko tama mimi recha makchasa siya pa tatongki chasa siya pa so pa itong kauno abang kosang. Okay, but this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Amen. So, kayo menintayang kecha text the Mahsen and coach puk makchaw yarong pa na kakak praway ko watak ako sang nan Revelation riyaw irachikikeo lelisu akos ko sayang mwomwohdisohn Episos. Okay, may sanga chiman amen watong kecha pulikiti am more lale may akos ko sayang uk pwe ki church ka represent cha kichail serian coach comment kaping makoyang railo kaping akin rail po ki arail kan reject evil, okay, arail kan soy kala mokitin tatawakan chapel tatawag sapungkan arail persevere arail uyang nananchi, okay, so chawut yo pila arail kanangama I kaping ma koyang rail chon churcha raan kisangan sangan mong yung ran kisangan mauro me mauren uwang tatakan chapel re an kanangama ora pil nananchi perseverance so cha uti ngingi checha ko we criticism the yasapong maraniki tame sapung ki tame kauno sapung ki rerail love for Christ no longer, okay, arail Limpoakohng kauno solar. Acha Limpoakohng kauno epil solar. Ime ko sampal ko pagkakak lang me kachakak tuwe chama me kapingpan po ki tamak cha wiwiya yang patapatag kin kapakap nan chinan service nanay pukokan, okay, up ay Limpoakohng kauno solar. Amen. Amen. Ya instruction that ya kawait makoyang rail tabil koyang kichail ranach ye kichan purang do the works you did at first kichan purang wiya tamak chakan wiya ni chapyo ya mamanan so maka chapin kotong kauno chapin mo itang kray sa maur dahil so makauno chapin nakar kamui moy richingata wani mo na mauran kotongi. Okay, ya mo man sawa first love makan purang puralang kan purang chakata kan purang aniki, okay, o inaw makoyang kecha so sang inaw makoyang kecha makchabang purang puratong kauno to our first love purang Limpoakohng purang pakpaka aniki relationship uya inaw yo magchaban yang mongasang ni chukan kamauro the tree of life mango the tree of life uya inaw yo ang irail John Episos ko inaw yo ang kecha magchapilpan yang mongasang ni chukan kamauro. Amen. Ari ipokatang iwatong kichacha wasach may sangach en karachiki achamor kakela kaki achamor wasama kawiya mimiya sangan kapalta makawi mimilale menintawe kan changatong kauno ngoy pilnanay wiya mamaurang kauno
ikin tiarata ay so me I ngong kilar ta kasampal kilar ay service ay papa coach sang ay relationship ang coach irawak pasang okay ay papa coach ikin kak konta me iwiwiya tatakan kauno ap ito sanger ay to sanger kauno pueki sangkan koros makan paratan anay more me ikakwiwiya tatakan kauno ap ngalangal to chay socha kon I socha kon ya manamanan coach na nay more socha kon kelapan coach na nay more ap wiwiya service iwiya tatak kapkapayata ko la sarawi kapkapayata yang kosaya masa ng coach kapkapayata Bible study apo kak sangka pon kak kunwiya ap solaray pain time solar pain ay intimate kak pirta socha watawat okay pak may merkolik pircha chang po ay tatako okay utan makayo kasampal sang mokan en mia ayain sa wangi ikin konta ikin beng konta na nay more may to sanger kauno arita may kunwiya kalula kay purang puroto purang pulikiti ay more purang chok sa palya wasay may mimia kaluki lata may wiya o purang chapta ewang kauno may wiya kaskasaya may sangach kay makakenrong masa ng coach nan kauna pata ikakailangan kamu yan rong masa ng coach mapangkakairatang poson niyampil rong masa ng coach wiya tama masa ng coach makarongo tama ka school pa tama masa ni ani kiyan sa umawan kapakap ani kiyan sa umawan watawat an so makapanaan ki personal relationship ng pungan ko coach kapan kauna pan masa ng nganan coach wutan manaman limpak I kupuran kauno kechailan koirta kechailan asolai kechailan pakapakai kechailan mimire kechailan pilasala his mysteries asala kupura asala wiyapakan okay akan man revealang kechan kelangata song mau I kaparan pan wiya mimire kauno pues song chocha makapan sasa kauno pang kasaliyangok amen ime wiya ayaw kiyang kechail koto sanger this is the 3rd week kay momon process na cha poson aruta na kin kaparan niyo sa may kin paran kiyan so may kin kilangata especially tatong ki ay poson okay niyan so may kin kake rosa kilangata perperan ko po coach pang coach kiyang ya ay kinalete pa sa panganay kapaka uta kin kaparan nang ya ima coach ko purki kichan ka kotong ya sola asala liki asala kamela niya chakapakap kaiteng chakapakap cha matamatawa maya pang poita teso okay wiyawi mayay kauno kupurki apan sapam teso ap na chakapakap kicha na sala chakapakap asa preparan ko pokcha sa mautana pang wiyawi utana pang poita amen glory to Jesus song chocho na nay more may kakatete tuwan coach manage niya sa magchapang personal relationship angi may koras kakakpakre ngay kumpakre song korusya miya pak may socha ichar socha na ich moni okay ap niya sa may wiya pueki pilata may bang ya papaka no pilata may ichar kemas siya na ich moni ikakpete kila moni tame pan tatokong nak socha aputan ko sampal ki ay bot kiyang ay mapang puko kaya kisang isa kisewen naich pete ay so koros build the business masaan kisapan ay so koros apang kisang isa kisew ari may ko sampal ki ko pa ay so koros magchelban pay kong kauno makan pon pangkak wiyawi mamia cha personal relationship ang kauno ay so me pay ken wiyawi ang nanay more pang katete ay so may ken pay kong kauno ay so koros me iya sa may put God first. Coach can take care ayanan korusya. Ikakatete utang kalangan ng coach. Kay miya pak may wiya mimi aramas kiyang ya moni. Kiyang ya chala silupki. Miya pak masaan na mautang socha ya check koto. Okay, arisang puka korusya check kakatete kay tekin siya no moni. Maingko. Tamay sir ko moni po ikakakan pay kay so magchel pay kong kauno kiyang
maka prompt in your spirit nganan coach kamakit kenuk tama ka na uya tama ka isma ka na sawasa tama ka na kila uya iban pakita rem kan baik pwe kita kabang kilang nibang coach apan market amen kapayo bang koyanguk I kaparan pa niyan sa maka baik o niyan sa maka nintayang ko kaskasik I ang ya I may tiyar kaparan pan I can lucky the chango to ngay coach pues ya sa o ebilken ya akan kalautela ay kamela la kalautela ay men lukwari ay men e wangi pues kita may kan kilang tuan manamanan coach akan market so imay men uki ang kichamay sangach okay just an encouragement mangkakilakakan kichacha so chele pilipil sang tama kaluloy sang makuwa man marongorong ngilay may sangach rongorong masanan coach okay kapil kotong kauno kamamorang kauno ni chapio aplelewan so makasolar kon the first love momon mamor watch makaaniki solar limpakan maso solar okay ay men pakirem may sangach kichang kapakap imen pakirem kan changa kauno protong kauno awiyawi yukay sa chorus 24/7 ran chorus nan Revelation 3:20 and dang chama mimin wani mo na chamor o yela chalach main ko iran puk watch kay tekene ang unbelievers okay ang karusia basically makapangkilang nan pukan Revelation pilnan iralaut silu because kasayang aramas me asayer kauno speaking to the church apuntang rail nan Revelation 3:20 okay nan Revelation 3 uyakas kasayang rail men Laodicea okay church mo kenen intayang rail ranrong ya chilaler niya mwani mo yela chalach okay mawewe keme aramas me pilkotong kauno o purasang pwe ke rasayer church yo rasayer kauno proto prong la chalach ni wani mo na rail maor ar kauno yela chalach ni wani mo na mongyong kauno yawi yat makabang rechingatangi amongyong yat makabaninta maing papa coach maing sam ya chingay iwatong kamuyay maurunsak makakiyang yatipaykan sawasaya puyan pito isang nan manamanen tip nan kanautakan tip nanaya tiksyan amen niya sa mikos ko saya kapakap and bakren coach kalula melen mangkok chelter so kauchi kichal kotong kauno kalukila tipa chelkan kotong kauno kiyangi unsa kana child maor katerin talakap kay katerin talakap po kasasa makapang kana tilakap apran watch kauno yela chelach niya mongyong kauno ya mamasa ng kichan kotongi icharera chawiya perperan kia chaparan ni samba makan korusya main ko temporary euran kapang kalukila imikang katakalula want ay so mas ngakan more utirem su chamay song kalula iya may song kalula ambuya mamor po samba amen ariya ipakpak recha niya so makchawya rong panamasa ng coach man sangach kay makapilkon limpakan maso solar tuwe cha mo manam chapin ko tong kauno I'm speaking to the ones who came to the Lord and turned away makakotong kauno ko supay sang iyay kapakat man sangach iyay pakpak rem riyay ayanti ayangkal okay riyay kan kachayl puratong kauno ipakrem kan lukwaryang coach man sangach pakren coach and makonguk richingata wanim na mongyong wakaunon kakpurong basaneta amor makamoitang Christ amor akap sopay sang asuchawewe kama Christ salami mariam Christ uyay now yo he will never leave us nor forsake us asuchapan likit maliyek chayla asuchapan kasik chayla okay up como uya kakao na amor okay insanam tama ka man uya
Christ solar wiya kakaon. Christ miminana maurap ko mauya kakaon. Amen. Arya may paki purang may tang Christ and kaon ta maur. Purang may tangi. Soon and very soon ya chapan chuangi. So chamapan yanguk te yang ya paraparan ki. Pilipil makamuyong ay wiyata. So ibang kapakat imang tiyanang ki ay sa umaw kapakat. Anki ay sa umawon makayosa makamimia. Anki mong yung kalula mo silang coach man sangach. Pray for true repentance. Okay, yang ya cha kapakap chapang kapakapin pakmakren kauno kapakapin kalula kapakapin muitang kauno and makong achamor. O tacha lukwar yangi wasama kamimian o tacha ndamang sam makakiyang ya tepaikan. So wasaya kiyang ya. Okay, and purang kaprayanguk limpakan maso. Okay, yan so miyang personal relationship angi. Bakren ko chan kiyanguk. And kiyanguk kay nang iyanguk pakan purang ale limpakan maso. Okay, main ko yamo man limpakan maso mo na chapang kapakapi man mo. Kachamchaman ay so makarongorong yamiyang relationship. Ta mo man ay so makachapin kasta. Mo man ay so makuwa makapopot match the boyfriend, the girlfriend. Ay so makumachapin niyo ta. Okay, yasa mautan the sweetness the mo man na limpak panaw. Ayinanan kaselel ayinanan ibantat isang na so ima kolokol kumapa na makareta lalang so makmapilata makmaban popotla apan so child ken ya relationship po mutikas ko sa ikupain ngoy so mga ay po sa ken relationship that we kakas that kun we ok relationship po pompe okay inanan tu changala na nay matamataw ay so koros si pang yan matamatawa kisin ko sa ikis mepil bang ko sa yame inanan ken hitay mongyo utana ken changala ya mimrei ko sampalki mapil kiyang ya sech yo tak sintipsaw pil ko sampal okay wanay ko sampalki bang ko la nam pokon ikak mangay na identify mangay kilangata. So isangan kokon in relationship po. Mesocha sangaw ko kasampal kisang kun matamatawa kauno wewang kauno kun changa kakin pilmen choror lara may song kapakapang kakin kakrongata kapichian coach ka watawat ka kapakap ka osaya kupuran coach. Okay, this is the first love maybe kas ko sayang kichamay sangach. Imo man kokon in relationship. My first love, momonam chapin kotong kauno. Ya momon ko cha chapin ta kaya more. Okay? It was so sweet. Ang ya utani tiara ta ay ewang kauno ikin mampurang aniki. First love may chapin anki yang. So cham me ko chika sampal ki kin kelep lanan nan moli nan chakay la pala ko nan chisawan macho. Po ibang kan monto wasa wanay puk, wanay pen, nay puk sarawi. Utani can enjoy I saw my time alone with them, my quiet time. Kalakalep, we kapakap, o yo raman kilkilang wang asa, to chay kung kilangatar, song kan makaw na bang katong ya, may ko lang. Amen? So ipakirechak chan, kaya so mau ko tong kauno, pakmakren coach man sangach, kapratong mo ren kauno riyay ko. Okay? Ipakirem kachanan ki chay son, kapakapen repent, kapakapen kalula, kapakapen sopayangi, glory Jesus. Maing sam yung pagkatang komuyach more, may sangach kich korusya may upana, rongorong sa palang mamasan, kapakapan na may sangach, Lord sa men purang aleti Lord, at first love, O God. Purang aleti maing sam, mumunay sa umasaan ki, Limpoakohng komunichapiyo maing sam, ipakatang komukich korusya marongorong masanan coach, mepilpang ko ta rong masanan coach muran match. Maing sam, iyay kapakat makong kich. Makakiyang kich at sapungkan. Makakiyang kich te pachakan. Kawaliya kapwach mongyong.
Kawalia kapwach matamataw. Ach mauran puratong kamo may isang kapwach, O Lord. Maing sampo sa nasola kupurang mo na nach maur. Sen purang asa, Lord Jesus, ngila mo maing sam. Mong yung an kamo maing sam. Kupurang mo po nach maur. Iyay kapakapo, Father God. Karusia riyay kan koros, Lord. Makotong kamo pil sopay la. Maing sam iyay kapakap, Lord. Sen purang pelata. Sen sopay yang kamo. Ran watch, Lord, tipo katang ko mamauran karusia mapan rong sa palang mamasan, komban to kasayrar maur, ngana mo pan convict aral mong yung, maing sam ngana mo pan draw them close to you, ping ko mo pan sayrar aral maur. It's time for us to repent. It's time for us to come back to you, O Lord. San bilata sopay sang, ach mamauran ang sawach, sopay yang komoy, changay komoy, kotong komoy. Lord, makakiyang kich tipach karusia. Forgive each and every one of us, O Lord. Kalangan ng kamukhaon Jesus. Kalangan ng kamukhaon Jesus. Glory to your name. Glory to your name. Main ko ma, kompiluya rong-rong. May sangach, tapil ni sowas, ni sochik, mapilpaan tauta mo rin match. Kasaik pa kayo kalukwari ang kaon. Takapiliang lukwari kaon na kasasa mayeyi yamiminana maur teso. Kasasa mayeyi kaon no karong teso. Pa maur momentutuwe cha maur kapil ani kapay kasal. Imanintaway may sanga chipakirem kan rechingang ko cha maur. Kaon no yela chelach ni wani mo na mong yung. Awyawi yat makapan richingata. Puen ka kachlong o yala. Kaon na pan nan numam. Kaon na pan nan maur. Ay so may mapang kauni mapang lita chamor bang ko I kaping kiyang coach po yasa pen ngay courtroom morwatch ay so makauna pa sa neta song laut kapang kilang nanamor likilikayo pa miya nanamor kapay pan miya nanamor kelail pa miya nanamor manamanan coach pilpanitita wenog imo mo na cha coach magchawiya papa magchakan kapakapang I coach man maril melan kay tekin cha kachan wiya kapakap ma matamatawa me miminan lang awyawi euran ma pang coach to pasapang pan mia so song koros me kachamau kian wiyawi match makchapan pay kong coach kapayata kupuran kauno pilpang kapayata tama acha anan tama inang na chamong yung so makawiya rong ipanintawe kan kapakap palasang ya kapakap mo itang kray sa more may sangach mang Jesus kalangan ng kamoy. Ikapinggiyang kamoy, pwede limpak makamsapol man kiyang ay maur. Ikalangan kiyang kamoy, amukachin pola pon lopo, incha makarati, may koros mawiyawiyar pon lopo, makampil po kila tipaikan koros, kom sarti, kom yaskita maur kap, makampil kach kiyang yaranwach. Irichingang kamawani mo na imongyong, pagkakamuyan makongya, tipay koros may wiyatar mang Jesus. O kachlong nanay maur, wiyalay kaon, wiyalay song kamaur. Kamkachin wiyakin yola aramas, makamkachin kupurki, sang ranwach kola. Ay mauran pachpachang kamoy, ay mauran mimila remoy, ay mauran kapkapayata kupuramoy. Kalangan ng kamukhaon Jesus. Pwede kaya mo lukaya na isa pala mo way. Wayan wiyala aman sa pulmamoy. Sari. Kalangan ng kamoy. Kiyang kamukaping. Kiyang kamulingan. Wow. In Jesus' name. Amen. 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 Kapag nga coach. Ranwach. Wiyaran kapay. Okay, makamumuitang kray sa maur ka nga coach. Glory to your name, Jesus. Okay, ikakak messenger tongya. Tabil social pilipil ng kauna pata. Makamumuitang kray sa maur. Pwede kisan kak. Kiyangok na umuranpuk. Sawasa kinukakan kan kakwerta. Pwede wachak siya sinser palalap siya nuputi. Makapilan kiyan sa umauranach pakan lukwar yang kauno o nta maing sam makakiyang yatipaikan
kalula melal na ng mongyong kapanga coach. Okay? Kapanga coach nan lang inanan peran kita kalulan mongyongan aramasaman. Kakalukila ay manintaway pilata kan kelay sang ranwach kola. Tas chukak kelew kichel koros anane amanaman pagcheleng sawas pa na. Ay so koros makanane sawas chon ko na pata awyawi poran kakuya men sawas. Glory to Jesus. So kalangan ng kamoy may isang kapwach mayang yan kiyan so mga pagchang kapakap ki achamor kachang kakwertasang nanta ka magchami milala lelta kayo makoch ko purki kachan mi milala. So kapanga coach, may God bless you. Kowe o ang panay nan maray nan ranwach. Amen.